This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours. If we don't act Now. Littering is ruining our lands and oceans. literally, It's killing marine life and suffocating ecosystems. polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part, It's not too late. we can work together now. For a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow. Today. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guyabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Are you done, Cuz? Just need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce for Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Why? Emma was sauce falolo for the company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Fautuanga. Pe a whai e wha umi na a fia le whulu māsani. E fautuaina le wha anofo e sea i lo whale ina ne ia a fia nisi tangata o le ainga ai mai se tamaiti. Ia wha awa wina pele inuino whala au, mo i lātou e iai ngase tu mau. Ia lava le mālolo ma whai le tali fofonga i temi uma. Ia whai ni au wha atinonga wha fia fia ailo ma whau. E peo le whai tautusi, ma whai sautatalo. Ia tele le tau mawhai fuala au aina suomalie, ma fuala au aina mata. Tā ofi le ulola te paa ma le inu ava malosi. A whai wa e tinga aina le whulu māsani, vave va ai se fo mai, po se fale mai la tāne. Tā ofi le pepesi le whulu. Let's do it for Samoa. Ia fai se kala. Fa fenga ba kare skala. Kau nga avia o yo sikseng Samoa. Kau fenga ko lu kasi o kau sa. Sikseng Samoa, fa fenga mau ngia do fisa ko sikseng. Pengo fia. Ala le ilo tus folau. Ia pai fena mai lau pe fana. Se ai ti fa ilo o tonu le ngal pe fana. Oh, ai ala tu lang ala no fa mau. O so. Ava pe no ona tena fa mau. Ia em fa yon fa mau dia le lai sene avta aval. Orang pepa orang fanguang aki ngofoi. Ia pai fa mau ni suya no por su mai tai. Fa pe fo se tu si mai fa fia. E nga lai kene a men fa mau yan me pa ke ngofo mau ya. Ui, aku lang makan. Fa mau ni. Fa pe ki skala lo swa fam tai. E mana mi pepa lo ia mai office of one so. Ui, ini fa fe kai so de wa nga ka catch up ko yo nga ya. Moni si whamatalanga, e se o tailo ofisa komisi whainga palo tai muli nuu, i le numera valu o valu ono valu tolu.
E moe whatalo whatu Samoa malpuleanga whaakipikupo Samoa pia, mālor soifua malalangi mama, ai alo maia o se whapoponga le nei I tato tala o tautai. I tala tumua, langolango ina ele whatonu sili o soifua malolo ina, Dr. Aiono Alec Keroma, le talosanga alamtanga luenga soifua malolo ina, I le komiti o ati na e ale kapeneta, mo le fausia o se falemai mo oloa. Katarina Tovia, mo le ripoti. Ale fausia ina ia le falemai mo nifo o loo tuina to ai se talasanga mtanga luenga soifua malolo ina, I le komiti o ati na e ale kapeneta. Pe na langolango ina le whatonu sili, Dr. Aiono Alec Keroma. Saunoa Aiono o loo talasanga ina le whaonga ina o le vaenga o le falemai tuwai, I le no fuanga tuwai o le falemai o whatunga o, ina ia fausia ai se falemai mo nifo. O le foi talasanga le a fausia ai se falemai mo nifo tala whiangai, mo tonga fitinga e te tau wai I le nei vai tau. O le a whao popo ai le numero ngase ngase, ma whai ona tonga fitia le taimi, I le lua se furu lima, ma tu I titi ai le tani ngā o tangata I abanoa, e anga I ai ewa ai le fōma I nifo. E tu sa ai ma whamomonga le falemai nifo, e valu se furu anga I le se lau tauru se furu tonga fitinga e whatino o nifo, e whai ai le aso. Le ama whai fo I e lea falemai nifo fō, ona whaawhai ngaloenga I nai fō mai whaapitoa mo nifo e se furu matasi. Talina Tovia mo le tautai. Isi o tato tala, fas fulu miliona le tau o le ofisa au tu, mo le pulenga o le suavai, o loo fuafua lo na fausiaina. Katalina Tovia, mo le reporti. E fase fulu miliona ta la le tau le ofisa au tu o le pulenga o le suavai, o loo fuafua ina lo na fausiaina, I lona no fuanga au tu I vai tele, e pea na tu ina atuai le talusanga le komiti o atina el ka peneta. O lea ofisa fo o lea ofiai le ofisa o le pulenga, ma le no fuanga e te umanuai mea whainga luenga. Ma o fo le pulenga la tau te whaatipeina le se fulu miliona o le ngaluenga. Ta ue le pulisiri o le pulenga o suavai I le saavali fui maono Dominic whaato ia le manu tu funga swaga, o lea polo ketia mo le siti o le au nanga le pulenga. Ai maisi o le saunga le mua tangata whainga luenga, o le wasilia ma le lua se furu tau sanga o le fale o loo whaonga ina I le teminei. E le wha moe moe atalia le nei tau sanga, o le afo I le wha fita uli le tūlanga wha le tonu o le ofisa po le fale o loo whaonga ina, ma o le a saunga le mua ma soifua ma lolo ina fo I le sia sia manga mo tangata whainga luenga. Talina Tovia mo le tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Mai mo mai o tala nei o Pasifika. Tala falava se whaliunga le nei o tala me le Pasifika, lo ripatia mai le tio whawao maloa New Zealand, mo whai o nawina ati langalanga malo sia company le Uncle Johnny's. I tala tamua le saunoanga le palemia o Tonga hu akava me iliku si o si sovaleni, I le whanatanga te ta i o malo au whatasi o lo usui ai Paku Azerbaijan, na ia saunoa ai tai o atunuu, e tau le whasoa ma whaali manatu a anoa anga isuinga o le tau, mai te tau ona anga I luma, ma ia iai ni suinga le lei e benefiti umai atunuu. Ta ue hu akava me iliku, e le te mana o miene folanga I le tau nuu, no loo pangatia ma mawhatia tangata Pasifika ia afianga o le tau. Na ia tā ua foi, e leo mawhai ona awa I atu Papua New Guinea I lea whonatanga, ma e le whapea ua le awa I atu, ona e le o langolango ina le whinaunga mō le tui titia o afianga o le tau. Ai ona ole manatu o Papua New Guinea, o ia whonatanga e tala nua ina ai ni suinga mo le anga I lumanai, e le ai lava ma se folanga o tina mai. Le naunau ta ingo malo au whatasi, ina ia matei tū le whatu mawina o le mawhanawhana o ngā sa militasi te simanelima tikeri. Ma o le tele foi o fuafuanga e le tau nuu ma le tala whianga I e tu sai ma fuafuanga ia aua lea ne avea ma mafuanga e whaavaiwai ai. Awa o le wha moemoenga ma le lumana I tangata Pasifika o loo a whaina. E ui le titi o pasene o a whianga le sisio manga I ati na el Pasifika
o lo tu mau pea le nau ta inga ia awana I avea lea ma whawhita au leo ngaonga le soifuanga o so se tangata I le manai. Pipatia le solonga le lei ma le toa file muai o vesinga ma taua sa alia e taluai Polkera I Papua New Guinea le ana malili wai tangata ma whaaleanga ina I whale o ainga. Pe tai wa toa file mu ona ole toa tele o leo le puipuinga o lova ai mamata I tuina vaenga umoli tu malo. Ma ualia e polenga o taitai po le ale tūlanga o le ao o iai pe a toe fo I leo le puipuinga pe whamata I tue vevesi pe a anga I ese leo. Wharia taitai leo ia Joseph Tondov malona sui a Nixon Parkia wa mai ona whautuaina taitai matangata I le awala e whaatino pe a toe alia e mai ni vesinga. O le papolenga Tondov o le toa te leo leo wa toa file muai nei ma ele o mai loa iai le tūlanga e toe alia e mai pe a anga I ese leo. Ai le ngata lea pe a toe te tala le tapu o lo whanga solo nei I le masina fau. Mai anga I ese leo saf so swani mo saunga le mu ai tu mau ai pea leo o le ai tu malo mo le mata I tu ino le saunga le mu o tangata. Tala I el Pasifika mo le nei afiafi tau whasaifua. Tala soifuanga le Ekalesia Katoliko I Laulangi o whali wina mtupatasia Chuli Tuala Limasiu. E whatalo whatu Samoa malipia na whakepipo Samoa pia o tala soifuanga le Ekalesia Katoliko mai ima o le Laulangi. I mua I tala, so noanga mai aka tina le Suzerni. Whailua I le Ekalesia o le atua Asia ia fisila whai moni whaatanoanga whaapotopotonga o tangata o le ele ia whaaloloto ina I le mawhtanga ma le whaapotopotonga. I lunga o se ata poeina na momoli ai le finangalo o le taitai o le mtanga luenga langalo sua I le tausinga o ngata watinae I whaalau I loa mo le soifua I se fono masui awai o tangata anu o Asia o lo whaataua le patipatinga le Ekalesia I le whaatasi ma leo laino tu maanga le whaatutuanga I totono Asia. Tatalaina e ka tinale Michael Sisoni le whaataua le sila fia ma le whewhasoa I matangata o le ele. O se awala matua I sili atu ona lelei e suia ai le wafea ngai ia I lato o loo iei manuanga maitala whaasolopito I le whaato ma whaamsinonga le tono na whaia iai. Ma le finangalo ia manino o le tiute leo le Ekalesia o lo whaatino e tapoeina le amana ia ma le whaa awai o tangata uma. Sa awai I le whaapotonga o le fono e pikpo o taitai lotu o tangata o whaapotonga o tangata o le ele I whaapepele metalitonu I le whaofuanga whaapea o staulanga matamaitai sa o tangata au lotu ma whaia o ngā telosia mai so se vaenga o le atu Asia. O le toi tatau mai I le tāua tū maanga le tua inga na tāua o le ata mai I whaatinonga I tāpua inga o se whaamarusi au I le Ekalesia I a whaawowo I vaenga ana tā ia o se tomisau a ngā I le sinoti le Ekalesia whaimalanga ma whaalongo whaatasi o se whaapotopotonga o tangata o le atua. I le avea masui a wai o le Ekalesia I le atua Asia lea le avanoa mawaina e whaaloloto ina ai le whaawowo ma tangata o le itua inga na tāua I le autu e whisanga I tala noa whaatasi o se paanga I a la tau tala o tangata taulasia o lo iei fo mai laula au o matua tausia tamamai o whaupautua tamamai o le au whaiwhangongo ma whaatunga o suina. O se whanutanga morisi o se o manga na tāpene ina I vaenga o le Ekalesia e tāua o le lio mo le araisa pa ia. O foina e le vaenga se whaatananoanga e whaawai ei taitai lotu. Ini awala e mawhai on tu ua tuai le tau au le Ekalesia I tu o whaataua mai tangata o le waumatua mo I la tou. Wa onga tamapa ia o whaamawina loa ia e le ofisa o le Vatikano le mana onga e whaalaunia matali leia a ia tatau mai paanga o tangata Indigenous. Whatawa nausui a wai le fono ia tā mau I le whea watai
o le ekalisia i le tausinga o tūmanga no al whapo tonga uma fito i tonu i ai le fono lo i to tonu o Asia. O le sao o mai tangata o le ele o lo wha mauina leo ngā i le whaasanga tau e te ina suinga ma ali ali o le tau. I tala whaopopo mai le malo o le United States, wala au mo se tā ofi o le wafta wa i to tono Gaza, ma le fono suia al whaapoptonga e pikpo Katoliko. O le whaileu tusi al malo United States, wala au mo se tā ofi ta wa i to tono Gaza, ta ua Anthony Blinken, o se tā ofi atu na mo o mia i a mawhai o na sa ofi atu wha mamoli o fōa i ang lelei i tangata. O au pito mo o mia mai se fisoswani, whaopopo atu i a Israelu, leo ina mai le wha uma mai o taua ua au sia wha naunga na iai. Au whaia lea fulusanga i le whailau tusi, o loo wha asalau ina mai le ofisa Washingtoni, le wha au au pea o le lafoina i militeli Israel o sa palai so swani a kasa, e leo tau fia i tūlanga i taimi whaangataina i le wha o atu foa i so swani wha popo mo le pitonu o kasa. Ua wha lau telengan wenga malo au wha atasianga i malo uma, ia mawhai na whatanu ina whaamuta le wafta wa i maus whainga whai i to tono o malo le panona. E ese mai ai, o lea sunga fua lea na whaatasi e pikpo o malo United States i to tono Baltimore i Maryland, mo se isi vainga o fono tatalo matalanoa i tu ese o fia ngai matangata o le kalesia o lo i to tono Amerika i aso nei. O whailaunga e au fiai le president o le fono e pikpo ia Archbishop Timothy Broglio o le sui o le tamampa ia ma le atunu ia Kardinali Christopher Pierre na ia tatala ina le whaatasinga mo le wha aso lo whaatala noa inga tawalumanga ta upu whaatatau i whaimalanga inga mai le pili o ta luafi luatasi anga i luafi luafa na lo te le sinotia e pikpo fono wha le malo mo le Eucharistia ma le tala le tupe ale fono e pikpo le United States i lana paketi mo le tausanga luafi lua lima. I tala whaaiu, whaasoa le tamapa ia, o le fisoswani i te ngata matativa, o le ofoina atu, o le moni mau i le alofa mutimutivale o le atua. E mua mua au le i whiloa i atu Pope Francis i le au fiasiasi i le tae au le solulu, na whaatasi i masui whapito o whapoptongo no whanganga lei le foia Notre Dame de Saint-Sabri, ma le asosi o woa kapili e le Rosette. O ni ofisa tawa o onga Katoliko, o lo in malo falani. O lo awai e langolong sua i ngalwenga o foina o fale mo tangata ile eini fale e nono fwai. O le apitanga al whapoptonga lo tato tamaitai pa ia mo e le eini ainga po le foia Notre Dame na whaawaina mai e Gabriel Rosette o se tama au lotu ma o se whaia o ngā na tausi lona o langa atoa na whaawaina mai e Gabriel Rosette o se tama au lotu ma o se whaia o ngā na tausi lona so i whanga atoa i la tau e ma titiva mai ua lea mana ia ina. I te tono o tausanga luafi lo tolu na msoswani eile no whanga i na matua i mo o mia se la veai mai to tonu o le mtanga luenga Rome. O se asosi o msoswani atu i la tau le o silia i le tasi le afeo volunteers e o fofua atu le taimi ngā luenga ma le wha se la luas fulo le au whainga luenga. Whaatai e tupsa le vaenga mo le wha awawina o tausinga e msoswani e ma whatia ma mātitiva. Tuina i moli mau i anga silisili whaamtala ina le atua le mafuta la talata mai i le alofa mutimuti vale malona anga malu. Lea wangini ma le aupa ia umai le langi talo sia i mātou. O tala i roso i whanga le Kalesia Katoliko, papatai tele lang sua mai le Jan Mouse Company Limited. Pamanuia le atua ia Samoa ma le puleanga tō whaso. Te whai unga le nai tatou tala o tautai, whawhtai lang mai mua mai, whawhtai lang sua mai tatou companies, o le Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Jan Mouse Company Limited, male matanga luenga o le MNRE. Manuia whasausaunga le afiafi, soifua ia.
This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours. If we don't act Now. Littering is ruining our lands and oceans. literally, It's killing marine life and suffocating ecosystems. polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part, It's not too late. we can work together now. For a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow, today. Turn it up. I'm so hungry. I'm so bored. It's so hot today. I feel like I feel like some ice cream. Yeah, Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, yum, nom, nom. Uncle Johnny's ice cream. Hi guys! Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat, right kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana and crepe? It's so fun, fun, fun. It's so yum, yum, yum. Uncle Johnny's ice cream available in all your favorite flavors. Also serving you at Vitelli from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Talofa lava. O le officiale nei o whainumera whamauina. O lo iei whamaumaunga tāua. Mālo i. O le manui o sio tatou atinu. Whaataita inga. O le whaamaumaunga o le tamau ainga o Samoa. Maona vaenga ese. E au fia ai fe whaataua inga mātunu i whafu. Masuinga i tau o loa mau au nanga. O nei fe suia inga. E a fia ai tupe maua ma tupe whaahalu o tangata lau tele. E mātou te tuu whaatasia fo i whaamaumaunga o tupe al malo. Ina ia mawhai o na mata i tuina ai. Fuafuanga mamau. Mo le atina e ina o Samoa. E lua se lau ma le 5 afe. 5 se lau ma le 5 skulu fitu. Le whaitau au whai o le tatou watunu. E te sila fia la. O le to o tele o lea whaitau au whai. O tamaiti pepe a ngā i le se fulu whātau sanga le matutua. O le tā ua o whaamaumaunga nei. E fesosoani le i tupe whaahalu o le tatou malo. Au wāti na e tau wawa onga. O le whaatuputupula ia o le ola o oina. Māti na e tau wawa onga. O se tasi lea o i tu e tele ai fo ia wanoa whaingaluenga. Mō tangata nuku o Samoa. O le ofisa fo ile nei, e restala ina i pepe whanau mai. Ma tuu ina tuaila tau pepe whanau. O le pepe whanau fo ile nā, he te anga wa ai e restala mo lau National ID. O nei au nanga tau pepe whaamaonia. E whaafai fia ai o na whaamaonia o e whale tupe, a onga, whale mai, maisi au nanga tatou mālo. E sosoani tele, mo e whaongaina au nanga tau tupe whaamamoli. O le ofisa au tuo o whainumera whaamawina, o loo i whonga whatatasi o le whalo le mālo i matangi ala lua. O ona la lai whatatupe o atina ai savalalu, pale maketi sa le longo i savai. Tele isi o nanga whaamaumaunga lo whaatinoina e le mato ofisa, ai mo nisi whaamtalanga man whaalawilo atili. Mole whaasukta i mai le numero telefoni, 102 o isi numero ma e-maili o loo lisi natu.
o le fuluma sani. Ia e malama masila fia aunga o le fuluma sani. O le fuluma sani o se whaamaia a fiaia la ea o no vai rasi o le fulu e pipisi whaavaitaimi. O aunga mawhoringa vaai e a fiai le maurunga le fiva, matutu le tale, tinga le ulu, tinga maso onga o pona ivi, ngangase mapepe le tino, tinga le whaai, matafe le isu. Petu so le lua vai aso pesili atu e mawhaio na tale le tangata wa afia. E vave le pipisi ino fuanga tumutumu, e peio fale whainga luenga, a onga maketi mawhale oloa. A whaiwa e tinga ina, vave va aise fo mai, pe wana au le ono o, po le valu se lau, ono fafa o. Good evening, Samoa, and to the Archdiocese of Samoa Pia. Here is another edition of your Tautai News. Leading tonight's bulletin, Director General of Health, Professor Aiono Alec Ikeroma, submitted a proposal to the Cabinet Development Committee to support the new dental hospital initiative by the Ministry of Health. Katarina Tovia for this report. According to the Director General of Health, Aiono Professor Alec Ikeroma, the project aims to construct a new facility, citing the abandoned two-storied building neighboring the maternity ward at Motuotua, formerly the home of the National Kidney Foundation, as the location for the new dental facilities. The proposed new facility is designed to meet occupational health and safety requirements, with disability access available and a dental laboratory also in the structural plans. According to Aiono, the new facilities can accommodate 25 seats for treatment, reducing waiting time compared to the current 5 seats. According to data provided by MOH, 80 to 130 dental patients are treated on a daily basis, and plan allows space to be available to accommodate a large number of patients, coupled by space for teaching and training future dental students. Fitted with dental equipment of this time and age, the proposal also includes recruitment of new dental personnel, which include 3 dental imaging technicians, 2 biomedical technicians, 2 nurses, 2 infection control personnel, and 2 laboratory technicians. Talina Tovia for Tautai News. In other news, a multi-million tala new headquarters for the Samoan Water Authority is pending before the Cabinet Development Committee. Katarina Tovia for more on this report. At a cost of 40 million tala, the project's development objectives include construction of a new consolidated headquarter facilities, housing administration, warehouse and store for the authority at the current Vaitele location. Samoa Water Authority is offering 10 million tala to assist with the costs. Subsequently, the project's primary objective is designed to strengthen and enhance operational efficiency and service delivery. Samoa Water Authority General Manager Fuimaono Dominic Fatoiele Manu Tufunga Shwaka assuring the Cabinet Development Committee in improvement of revenue collection of 1 million tala due to enhanced capacity for service delivery. But paramount to Fuimono is the occupational safety of the authority's staff, enduring the deteriorating working environments at the current infrastructures are over 20 years old and originally used by the Public Works Department. The project aims to address current infrastructure issues and promote sustainability by creating a safer, more efficient workplace which meets health and safety standards. Talina Tovia for Tautai News. And that is the end from your Tautai News. Thank you for watching. Thank you to our generous sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Jang Mouse Company Limited, and MNRE. Have a blessed evening. Tofa Soifua.
This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours. If we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part. It's not too late. We can work together now. For a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow. Today. Are you done, Cuz? Just need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai fa long on sauce feel what Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Emawai. Emawai sauce falolo. Full company for el Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot burnt eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Jody Philly. Level 3, I got on the movie. That ain't 1 minute. You toss? Yeah, go. You fight for yo. Hi, how can I help you? Don't let fear stop you from investing in your future gains. Open an account with UTOS. Whasilanga, mātou te le tā alaoina wha le malili au pa ia Samoa, a wawa e sila fia ma mātou I loa. Ai o le awhanga tonu ia le malama, ma vili tonu le fia maina, ona o se langona e tau wha leo, e ala I le whaonga ina o le au nanga le nei ofisa wha salalau. E fia fofonga ina ai ma le wha alo tele, suli ma feoi o lafo tanoa sio, o loo a fifio ma papa ao, I so se tafa o le lalolangi ma Samoa nei e whapea. Ua tofa ina nei le asolulu,
lua se fulu o Novema i le itu lai se fulu i le tai ao. E feilo iai lo tātou ainga i le sea i malo i vailutai. Tātou te soala upule i le tō whā ma le moe, ma tātou whiriwhiri tu petoa, se tasi e tausia lo tātou ainga i le sea i malo. E wha moe moe, o le a tātou feilo iai lo o taulangi soifua, a o so mātou wola i le alofa ma le anga le leio le atua. O lou le awa no mai, o le a le tau fia ai se whai unga, e au tasi iai suli ma feoi o lafo tanoa sio. Sainia ma le whaalo alo tele, tina ia